Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo, ngibingelele nje kuphi nakuphi la ubukele khona ngalesikhathi. Makuthi usuku lakho lokuqala kuyona-ke i-channel awenze kanje, awulike ividiyo bese uyasubscribe kuyona i-channel. Bafethu-ke kade-ke ngiku-Facebook la ngiphuma khona, kade ngiku-Facebook. So njengomuntu ophusha le content indlela-ke engike ngisebenze ngayo ukuthi-ke ngisebenzise-ke ama-Facebook page ahlukahlukene, then ngiqhathanise ukuthi-ke mhlampe-ke ikuphi mhlampe engakulethela khona just ukuku-update ukuthi-ke phela kuqhubekani ngempela emdlalweni webhola lezinyawo lakhona la eNingizimu Afrika. So ngihlangana nelinye ipage impela engilithembile, kuwumthombo wami engiwuthembayo, upostile la wathi-ke laphana-ke i-Orlando Pirates-ke laphana-ke kuthiwa-ke ingase-ke i-release kahle kahle, ingase-ke ikhiphe okanye ikhulule laphana Goodman Mosele kanjalo no-Ben Motswari ngokuthi isayine-ke laphana-ke u-Andile Jali. Angizithembi lezi ndaba, ngifuna ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho impela. Kuthiwa-ke lapha i-Orlando Pirates ngase-ke laphana-ke ikhulule laphana u-Ben Motswari kanjalo no-Goodman Mosele ngokuthi-ke basayine-ke laphana ku-Andile Jali, nakhona-ke oreleasiwe laphana-ke okhululiwe laphana kwi-Sundowns okuyi-free agent njengamanje laphana u-Andile Jali. Kuthiwa impela i-Orlando Pirates-ke iyamfuna-ke lo mdlali esekulona-ke iqembu, then bese-ke ikhulula-ke laphana uBen Motswari kanjalo-ke no-Goodman Mosele. Ngifuna ukwazi ukuthi kuthini phawula kwakho, awulike ividiyo bese uyakhomenta comment section. Okwamanje-ke ake sibambe la, bye bye.